झिगुठो नेपाल देशे छौ टिठीपट्टिक छट छट जिगु नख चख लाव उजो नख चख मध्ये परापूर्व कालन से डेंदस भाद्र शुक्ल चौठी कुन न्याकी याना वया चंगो व चतुर्थी अपभ्रंश चठा धैको नाम व गणेश चतुर्थी धैको नाम ना डंगु चख छौ नख ठो चख खुनो मेमेगु नख चख बले ठ्या सुट नापा मो मि लुइगो व शुद्ध यागु ज्यायाई अले अग्नि पुराण पीस धार नायको धर्म ग्रन्थ स चतुर्थी तिथि गणेशको तिथि खरका ढ्याटौ कथ गणेशको पूजा याई पूजा याइले ब्रटाक नायको धर्म ग्रन्थ स्कन्द पुराण एको वचन ढका च्याट कथ लड्डु लै व वांगो सिटु गणेश छाई घुम मनु त ठुकुनो गणेशको अवसन चुनी ठुकुनो गणेश पूजा बिले गनाधिप उमा पुत्र अध्य नाचन विनायक ईशपुत्र सर्वसिद्धि प्रद एक दन्त इव भद्रक्र मुसिक वाहन कुमार गुरु व आदि गणेशको छिटना उचार न्याया सिटु छागुन यही पिण्डो ठो चख खुन नेपा गाले चोपी नेवाटेस बनी टिमला खण्डेव अनेक गो सिसा बुसा सियाटक मुस्या कनी छो बरा व टट प्रकारको मरि छना चथा दियरका ना रम उखनियाम टिमला एटा पूजाई पूजा ढुङ्गा टिमलाई त छागो नसा चोसा लाना ठपिन्छन नै करपि व ठठि पिन्छन नकी धर्मशास्त्रीय टापो कथ चथा खुनो टिमलाई त सोटाव ठम मोडुङको सा व ठम छु मुखु सा खु खुनिया डोस लावे धैको टापो डुगली गुम मनु त सन्या काई जुसान छे टिमला मोलुवा झ्याजी लोखा लागा चिना कुएपा वट नापमा पिनेको टुयो ज ड्वावे मुफेक पाटला पुवा चिना बारा चोपी मिसा त ठे सुला चुनी गुयाई हन गुम मनु त सा ठुक्नो टिमला सोसा खु पाया वइको डोस त केंगो उपारका ठ जला खल पिनेको केबे चुंग सिसा फुसा व स्वा खुया या लयको पुटी खाना टेगु न यई ठोखुनु यम टिमलाई त खुडियो अथवा चठा दियो त काटाई अर्जुने ठोचख खुनो खुट वइबले उइ चाहिँ खिचा उल्के खुडियो वल ढका मनु टेसा टिमलाई त पुजे यागु जा छुनी नेपाल अधिराज्य तराई पाखे गन ठोचख खुनो अप्सो चुनिगो गनेडियो एटा पूजा यागु जाई नाप चाने टचक होशियारी पूर्वक चुनिगु यागु न खण्डो छा ढासा ठोचख खुनो चाने खुटेस खुइगु जाछुई अले खुइगु ज्या अस्पल जिपि खुट व दछिटक खुइगु ज्या अस्पल जितेगु खे अन्यपि मनुटे ठार्न दो चथा खुनो गनेडियो एटा छा पूजाइगु टिमला सोट टावा छा खुया डोस लाइगु व ठो चथाय उटुपटे गेज्या जुलटयु खे ब्रह्म पुराणे ब्रह्म वचन तैको ठुजोको खचुया टाउडो परापूर्व काल स टिमला छ ठ दक्षवे चिरिम कला रेबिटी ताराय त अपमान याना हेले यागले वसपोली सस वा अर्थात रेबिटी ताराय वा दक्ष प्रजापति टमवेका टिमलाई त तेज हिन जिमरका सराबिल वो सराना याना टिमलाई तेज हिन्जुल अले टिमला भगवान यथा बिजना बिलाब्या ठ ख ब्याक्क ख कना बिजदा श्री भगवान न टिमला खना कर्ना चया पुनि खुन छनो पूर्ण तेज दैम याना बिया बिजता हाना उजो कथा छ टिमला देव सब ज्या चोबले गनेडियो त नाना माट्न हे साना बिजता वो जायना गनेडियो टचको टमवेका बिजा जा टिमलाई त छंगो ख्वासोको मुनु त खुजीमा ढका सरा बिया बिजता वो सरा पयना उलसानी से टिमलाई त ख्वासोको खुजुल अर जुगले खुजी दैको भएन याना सु दियो पिन्छन टिमलाई त ख्वासोको मैता टिमलाई त टचक बेजर जुल टिमलाई त पिहावेट स्न्याछि मामठे जुल पिहावे मयट लिप मा दियो व मेपि दियोपि जाना गनेडियो त लड्डु लै आदि नसतोस बिया हेका टिमलाई त छमया मालका अनुरो जाना बिजत गनेडियो न उगो अनुरोध कथा भाद्र शुक्ल चतुर्थी खुनो बाहेक मेमेगो दिने टिमलाईको खास वसा खुमुजी माटका टिमलाई त छमया जाना बिजत ओके ओब्ले निसे भाद्र शुक्ल चतुर्थी खुनो अर्थात चथा खुन्न टिमलाईको ख्वास वसा खुपाया वइको डोस मलामरका गनेडियो त पूजना अप्सो चुनिको छिटियाना त ख ठो चथा खुनो सेमन्तको पाख्यान नायको बाखन्यन टाव ठोकुनो टिमला स्वयं लाइको डोस निवारण जुइरका वर्षकृत्य प्रतिपक नायको धर्म ग्रन्थ चोया त खकट आपा तैठा मनुटेस सेमन्तको पाख्यान बाखन निनि पिण्डो वो बाक्ने सूर्य पाखे श्री सोटा जित नायम यादव त प्राप्त जोगो सेमन्तक मनि खुयाका उठैको मिथ्या डोस लाभले श्री कृष्ण जु डक्कुसबे नापा चथा खुन गनेडियो त पूजना अप्सो चुना वो मिथ्या डोस त निवारण याना बिजत तैको ख चोया त उठो ठोच्वे नेटनी टुंगो टापो व वचन कथा चथा नखय उत्पत्ति धार्मिकको आध्यात्मिक कारण जुगथे चोसा वास्तविक कारण भौतिक बारी खय खथे चो
छारा छ झिगो ठो नेपा दे कृषि प्रधान दे जुग्ने भाद्र महिना पाके जुगो बालिया संरक्षण यागो प्रेरणा याटा हो बाली नाश जुगे विघ्न टेट फ्यागो मनोबल देख्ट गने डेट विघ्न नाश एम प्रतिके पापा ठोचख न्याकीगु यानाटो ख व्यावहारिक रूपमा खण्डो हाना ठोचथा खनो टिमले एट सोटा व खुपाया उइगो डोसला उइगो टका अनेक उपाय ना गने डेट पूजा याग यानाटो न को ठासे उन टाव कु मनु नाप संगत या टाव कु विचार्य बस ला टाव अनेक मखु डोस वेफु उके उजो जख छके ठल फेम तैगो प्रेरणा व शिक्षक खनमुर कथा काट ठुन्नक डेका टगोला तैगो खन सिडु ठो फुक खसुएबले ठो छिपे नेपामी तेता ज्याखेलडुगो खण्डो ठो चख न्याकी गुली याना छिटा ज्याखेलडुगो शिक्षा प्राप्त जिगु या नाप नापा निसे यागो संस्कृति या न रक्षा जी कोचल